पणजे प्रधान जिल्हो आणि सत्र न्यायालयात खंड खात्याच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाच्या प्रकरणात ॲक्टिव्हिस्ट क्लॉडाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी झाली. कुलूप मारपी आरोपी ॲक्टिव्हिस्ट क्लॉड अल्वारिसान हात वयर काढले. तो सांगता आपूण कुलूप मारपाक नाशिल्लोच, राजकीय दबावान आपल्याक घुसपावप चल्ला. I have filed an anticipatory bail for Claude Alvarez and Rahul Basu, against whom a completely false, fictitious, and concocted complaint has been filed. It is an incident which has taken place on the 13th or 12th of May this year, and it is surprising that the police now are seeking custodial interrogation of Claude and Rahul. This is almost a month after the incident. Now, in the say of their to my bail application, they have stated that they want him for recovery of some banner or some such thing, which clearly cannot be the ground, because the Supreme Court has repeatedly said, do not arrest people unless there is genuine grounds. The offences are very simple in nature, even if they are concocted. पणजे पोलीस म्हणतात, खंड खात्याच्या ऑफिसाक कुलूप मारपाक जमावाक व्हरपी क्लॉड भितर सेक्युरिटी गार्ड असताना फक्त कुलूप मारून वगी रावलो ना, खात्याच्या बोर्डाचेर दुसरो बोर्ड मारलो. ह्या प्रकारात कोण कोण आशिल्ले ते सोदूंक क्लॉडाची कस्टडी चौकशी जावंक जाय. हे कारस्थान उक्ताडार हाडूंक तशेंच बॅनराक कोणे फंडिंग केले ताका सोदूंक क्लॉडाची कस्टडी चौकशी जाय. दोनूय वटयां आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान निकाल शुक्रारा दनपार मेरेन राखून दवरला. तो मेरेन क्लॉडाक अंतरीम जामीन लागू. पुलीस ताका भितर व्हरोंक शकना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.